Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ilaika minka lamun sakitin degan ku sambayang sungguh anu kadenan pamikiran tanulangon sualungan na mauri kenatahan tanubo agia iya dunia kapuasa iku Ramadan na ini sungguh Allah sitawa ibagakihan isiksa sa akhirat pamakutan tano ikapuasa itanuro duan-duan tanodan o di masuti si badan ko ingaran no kadenan ya Allah ya Allah bila ika mingkalamu masalah